Bakit hindi mo ako hinabol nung araw na sinabi ko sa'yo ayoko na? Wah, parah sih video satu ini. Padahal tadi abangnya lagi asik-asik joget loh teman-teman. Pas denger lagu sedih abangnya langsung menangis. Bang, emang lagi mikirin apa sih bang? Lagi ngegalauin apa sih bang? Abangnya lagi sakit hati atau gimana? Memang ya, anak zaman sekarang dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Wah, parah sih, parah banget. Tapi kulit lihat abangnya dramatis banget aku tengok. Genji, 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 Genji.